Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Sve za futbal. U ovom videu ćemo ocijeniti sve zmajeve koji su odigrali sinoć protiv Austrije. Nažalost, poraz naših zmajeva 2-1. Vidjet ćemo kako je se ko snašao, koji je zmaj na najbolji način, a ko je slabije odigrao. Vidjet ćemo to sve u ovom videu, ali prije nego što nastavimo, pozvat ću vas da zapratite kanal. Hvala vam puno. Započet ćemo sa našim golmanom Nikola Vasilj Šestica. Teško je ocijeniti Nikolu Vasilja, nije bio puno zaposlen, nije bilo puno prilika, imao je dosta tih polusituacija kada je morao intervencati u zraku ili kada je morao otpratiti loptu, bio je uvijek dobro postavljen. Nažalost, 2 gola za koji mu ne možemo ništa zamjeriti s obzirom da je udarac Sapinzara bio zaista jak i snažan, a Laimer je dobio kontru koja mu je dala 100% šansu, Vasilj to nije mogao skinuti. Idemo odmah do Amara Dedića, desna strana, Amar Dedić šestica također. Teško ocijeniti Amara Dedića, nije se puno izražavao ofanzivno, ali je defanzivno bio uvijek na pravom mjestu, zaista je se dobro trudio oko Sabitzer, nije imao lahku ulogu. Dobro je se trudio, dobro je se snašao, nažalost u par situacija, bar tehničkih grešaka, loša kontrola lopte ili loš pas, ali iz minute u minutu je bilo sve bolje i bolje. Nažalost osjetio je bolove i morao izaći zbog povrede u drugom poluvremenu. Idemo sada do štopera, Nikola Katić sedmica, bio je jak, bio je snažan, na svakom duelu je bio tu, nije puštao nikakvog prostora niti Gregoriću niti Arnautoviću kada je ušao, bio je jak i kao što smo rekli prisutan na svakoj lopti, čak je krajem utakmice pokušao u par navrata pomoći prema naprijed, nije se najbolje snašao, ali to nije njegova uloga. Dobra sedmica, dobra utakmica Katića, ne možemo mu ništa zamjeriti na golovima, on je bio dobro postavljen. Nažalost, ipak 2 primljena gola i poraz na kraju, ali dobra utakmica Katića. Pored njega Muharemović, šestica za Muharemovića. Muharemović je također vrlo dobro odigrao, bio je ključan u iznošenju lopte sa lijevom nogom, ljevak je i to je mnogo pomoglo u iznošenju lopte. Bio je također stalno dobro postavljen, bio jak u duelima, ali nažalost jedan kiks koji je ga mnogo koštalo jeste to loše postavljanje kod drugog gola. Nije se na vrijeme vratio u liniju, ostavio prostora Laimeru da ne bude u ofsajdu i to je bilo ključno nažalost kod gola. Velika šteta s obzirom da je zaista dobro odigrao, nećemo mu ništa previše zamjeriti, ali moramo to napomenuti. Sa lijeve strane igrao je Nihad Mujakić, petica za Mujakića. Teško je ocijeniti između petice i šestice s obzirom da je zaista dobro odigrao, bio uvijek na dobrom mjestu, mnogo energije uložio Mujakić u ovu utakmicu, nije njegova prirodna pozicija da bude lijevi bek, a uprkos tome je zaista dobro odigrao, čak i u ofanzivnom planu dosta pomagao, nažalost auti mu nisu bili baš najbolji i mora poraditi po tom planu, ali zaista je defanzivno radio svoj posao, a nije imao nikako laku ulogu. Ali morali smo ipak dati peticu s obzirom na tu lošu reakciju kod prvog gola. Loše je reagovao, ispucao loptu direktno na Sapicera koji postiže gol, imao je prostora da se bolje snađe i da ispuca na drugo mjesto. Nažalost, ne baš najbolja reakcija i primljen jeftin gol. Uprkos tome i solidna partija Mujakića, nadamo se da će iduće biti još bolje. Na sredini terena Ivan Šunić šestica za njega, mnogo je pretrčao, mnogo je uložio energije, mnogo je dobrog posla odradio, bio je postavljen često na pravom mjestu. Sredina terena je, kao što smo najavili, bila ključna u ovoj utakmici i to je se odmah i vidjelo. Bilo je jako u svakom duelu dobro postavljen, krpio te prostore kada Gigović ide prema naprijed. Šunić je bio zaista vrlo kvalitetan u ovoj utakmici. Nažalost, kod drugog gola ima dozu odgovornosti, nije na vrijeme izašao na igrača Austrije. Nažalost, to je dalo prostora za šut koji se odbio do Laimera na kraju, šestica za Ivana Šunića. Pored njega je bio Benjamin Tahirović, mnogo energije i mnogo dobrih pasova Benjamina Tahirovića. Dobro je bio tehnički u dobroj formi, precizan u svojim pasovima, kretao je se mnogo energije, mnogo snage u duelima, na kraju malo nervoze i umora, ali sve u svemu zaista dobra utakmica Benjamina Tahirovića. Pored njih je bio Armin Gigović, šestica za Gigovića, imao je tu zanimljivu ulogu negdje između sredine terena i lijevog krila, oviseći o situacijama. Gigović je taktički bio zaista na pravom mjestu, u pravom trenutku svaki put.
Žalimo naravno što ofanzivno nije malo više doprinio, ali zaista je protivnik bio težak i prostor je bio zaista težak za pronaći. Fokusirao je se na defanzivu i to je vrlo dobro radio. Bio je na pravom mjestu svaki put kada su kretali u kontru Austrijanci, tako da mu se nema ništa previše zamjeriti. Solidna šestica. Idemo sada do napada. Amar Memić je bio sa desne strane. Šestica za Amara Memića. Dobra utakmica, mnogo trka, mnogo energije. Njegova brzina nam mnogo znači jer nemamo takvih igrača. Amar Memić je bio ključan u toj kombinaciji sa Dedićem da krpi prostor kada Dedić kreni prema naprijed, mada kao što smo rekli nije to prečesto radio. Memić je unosio energiju, pokušavao je mnogo toga, pogotovo u prvom poluvremenu preko svog presinga. Vrlo dobar i ključan igrač u idućim utakmicama, ne sumnjamo da će biti Amar Memić. Ovo je bila sasvim solidna utakmica, nažalost nije imao neke ključne ofanzive gdje je mogao raditi razliku, ali sasvim solidna utakmica, nadamo se još boljim danima za njega. Sa lijeve strane je bio Ermedin Demirović, kao što smo rekli u defanzivi pretvaralo se naša taktika u 4-4-2, tako da je Demirović bio i u napadu iz Edina Džeku. Demirović sedmica, ovo je Demirović kojeg želimo vidjeti na svakoj utakmici, koliko samo energije, koliko samo presinga Ermedina Demirovića, dobra utakmica, asistencija čak na kraju. Nažalost, na kraju je se uvukla malo nervoza, nervirali su ga Austrijanci, ne treba to sebi dozvoliti, trebamo bistrog i čistog Ermedina Demirovića da bi nam mogao pomoći u svakoj situaciji do zadnje sekunde, ali sve u svemu ovo je bila sasvim dobra utakmica Demirovića, mnogo bolje od onog što smo vidjeli u San Marinu. Nažalost, nije imao neke ozbiljne prilike da šutira na gol, ali kao što smo rekli imao tu sjajnu asistenciju, nadamo se još boljim utakmicama u budućem. Pored njega Edin Džeko je odigrao sjajno kapitenski, osmica za Edina Džeku. Edin Džeko kao i uvijek glavna meta naših izbacivanja od pozadi, traži se dugim lotama Edin Džeko koji smiruje do Demirovića ili Memića. Dobro je to radio, čak je postigao i gol i sjajan gol zaista. Žalimo možda što nije na bolji način iskoristio kontre. Naš legendarni Edin Džeko mora biti bistriji u tim trenucima. Nažalost u 2-3 situacije oduzeo loptu suigraču pred samim golom koji je bio u boljem položaju, ali sve u svemu velika utakmica Edina Džeke koji pokazuje da je lider. Moramo još uigrati ove kontre, ove akcije da se ovakve stvari ne dešavaju. Sve u svemu dobra utakmica, idemo dalje. Što se tiče zamjena, jedino ćemo Gazibegovića ocijeniti s obzirom da je on jedino dosta minuta proveo na terenu. Petica za Gazibegovića, ušao je na loš način odmah u prvoj minuti nakon ulaska, ogroman prostor ostavlja Sabitzeru, kasnije u povratku prema pozadi. Sabitzer na svu sreću nije dobro iskoristio tu loptu, ali odmah kiks na početku. Na svu sreću Gazibegović je onda bolje izgledao iz minute u minutu, bolje je onda i krenuo prema naprijed i pomagao prema naprijed. Nažalost nije bilo tog nekog ključnog pasa, nekog dobrog centar šuta, ali sve u svemu bolje je lice nego što je izgledalo na početku, ali ovakvi padovi koncentracije mu se jednostavno ne smiju događati. Što se tiče ostalih izmjena, igrali su Bajraktarević, Alajbegović i Bašić. Spomenut ću jednostavno Alajbegovića jer je zaista ušao sa sjajnom energijom. Nećemo ga ocijeniti jer je malo igrao, ali zaista fenomenalno kako mladić od 17 godina unosi pometnju u redovima austrijske reprezentacije koja je jedna fenomenalna, dobro postavljena reprezentacija. Vidjeli smo koliko njegova tehnička i njegova hrabrost pravi razliku. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ostavite svoje ocjene u komentarima, a mi se vidimo uskoro. Hvala vam.